ket jemene mogo matika time ipade wan mo wakwano political science dok wamedo ki political philosophy wa anu donga to pero maniang kono ki chiana mene madok opade dano chere kwi ki moga ni ki ret ubwaya fiale soko ki kwany en ki jone o kwiji ki tera mi pade ko chake ki yero leadership mi pati paenare ing'eyo bino iyero candidate mi LC5 ki rero buaya ko pe mano buaya dok tiu form ni tika bino independent no tien loka ningo piene no an paro man yang cher do no tien loka ningo no nga ma dogo be bolo yet en kwi kun ko tie ni gudi raj or yat pe ye project pagamento ki pe ka lupne mabe lupuonye muchara pia ki chulo lupuonye mo chok dwe ngwen daktari ma mo te agona chim pia ki chulo muchara ki dwe abich pade pinyu lingo pik teacher LC5 peke teacher MP Christopher Komakech peke chidok un puruti form no mero biro ka chu a region pien gang tika to chalo buane dok iri koke ko banga ni bale ti kwene iti ikoke ko banga kom kware yo gen greda mi cher ka puru yo wi akiri nyo wi gonyo ma wano donga to wila ke mwati parliament wa mi greda wa will loader i districts weng mi Uganda wa pa de ti kede yani koke kom kwar dak ti chu pero ni dong ti ni pero papa de ti kwene pero ni ti ni pero papa de ti kwene pero papa de ena yin LC5 ti junga yero pero papa de ena yin Christopher Komakech ti junga yero mi choko LC5 piene ruom mi district i Uganda LMP ti nama para bero i ruom president ti nama chiel LC5 ti nama piera dek wi dek RDC ti nama piera dek wi bi ruom gi ka kenyu ngata miero tel it LC5 pero ma tel LC5 ga to weng mana miera wun jono wa aya kitela no miera la wijo magua maka wa aya kitela peda ko bin ka chu me ballo cha pa dano kona ko mane wai reru kurne ne ultaw dano meng marai utaw ne dano meng yo rajata ko nen yo gonyo ko nen yo lam yo mogo gulo lera ano donga mati wo baba party MP ni ene daga bino ka metu dwana ye ti yo ngai wo po bera ballo cha ka dano en Christopher winyo kwa kwani kai no tama chiel kai nyono pa de kipenye ni tiji tek manyiri unu bino ka tiji wai kwe obira ka tiji ni dong jo pa de meng do bino banga kere obiro boole dong dana dong ni tiji tek wai reru weng en mwaka ne pu abiye dok bora mo ke kan peke ngato cha bora ku chopo ko kene pete re bot poli pa de ti ka to district de nana chal district mayange enana chal tupa pa de mayange chingwa akena udonga to lo wela pa de no pikitene wan pu abiye dano chalo Tony Kitara ni ene tika chung mi cherry parliament no da chole mia dano chalo Tony Kitara ni kan nene na chole kita yange no miero bene da wijo mak en mio ka picking one nomination form ni miero cherry parliament Tony Kitara dano ma rach dano ma chunya chiol dano ma timo tija nyonyoai kom dano chalo en kena ye kwano dano ma right wek en kore wa man duano donga to wai bine kenyo Tony Kitara pe miero chiet ka kanyo mo ke ken Tony Kitara ka kir eneni beno romo dano ko gulu ka dong ni chwale parliament do bi tema dano ni eni dano ma right utudi kwanyo nyiewa kwanya ki lok mi chung dano ma right dano ma chunya chiol dano ma timo tiki chiena ikom lo tieno so ene bedong ni dana mere cherry parliament no honestly speaking let us be serious kakit movement ne wengenu ya choli chiku wek bang dano kede ka gikero guok nyotwol matika PM ki Tony Kitara wabi bino ka waje ka choli weng ne pigi ket gen mo ke kan kom dano ma chale Tony Kitara dano ma right
roba bene roba no miera nene u yub ginu mo I kom cho ma ka ti yu gi magazine ya ta research tu mo ka tu mo wa ko bet pe wa de bet on ba nin dang ma dong no ginu mo dong pe pien jo kene research gi ma ke ba ke magazine kara ka kara ma ko ne ben duon ken ping you know man ko ni ye man ko ni la teno to na tu ya yo en ben po wa liel men en jok en ti ki puola ya jo nyaka ngat mo ko nywal kede la teno to pini o wa liel no yini ti gulo ke ka mata bia en dana mi ar chere para men vuolo ke kan